sini langit kelawan bumi orang bakal sirna cintane kakak setulus adik kanggo saliramu ayu anak Bunda Ayu anak Komandan OIM Bos Cikal Selatan kangge masyarakat Keponggong dekene di Mas Ayu beli sila kayak kayaknya dong demenan bisa Sira mayong mampu aja dulu kanggo Riza Production Riza Production Begayu Rock kayak Gaya Gaya Wong sejagat bulan oh iya Wong sampean sing tak sayang tak pujan orang dana di seluruh bumi cuma senang dan di putih hati Khawatir sampean temenan masih temenan saya sebab kuat mongkan godolan aja wadir sing percaya ening ati ya bener ora bakal kakak ingkar janji Bunda Ayu semoga para panitia Bunda Ayu Oke panitia 17-an Desa Keponggong Oga Riza Production Bunda Ayu sekali Singapura Bunda Ayu sayang Bunda Ayu Bunda Ayu Bunda Ayu Bunda Ayu Bunda Ayu Sapa dek sapa latihan Kang Yadi Oke Bunda Ayu Bunda Ayu Mama Bunda Bey Ayu Bunda Ayu sudah Singapura Bunda Ayu 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 Urip bareng seindah sekarang Bunda Ayu rumah tangga sing dadi tujuan bahagia urip bebarengan Moga segala kandi cita-cita diriku aku asa sengaja rintangan sepira akeh yetis dodo mati parape Pasti berbom balik wedang putih tipuan di gunung mas lugar sayang pas regor waya esok melaku pinggir dermaga mas regor sekali balik bos Bali bos Bali bos Bali mas regor terima kasih ketemu dengan suarga Bunda Ayu sing keselamu Bunda Ayu 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 goblok mana Bunda Ayu Bunda Ayu Eci ya you Eci Bunda Ayu ya you Eci ya you Eci ya you Eci ya you Eci sing duwe kepompong ya you Eci ya you Eci ya you Eci ya you Eci terus
Yayu Eci, Yayu Eci, sebab nuwun Yayu Eci. Kok nggak mengerti kan lemah. Baca tenang yen besok laksana. Beri bareng seiring sekata. Rumah tangga singgah tujuan bahagia uri berbarengan bukan segala kami cita-cita Ridhoi tentang kuasa sedangkan rintangan sepira akeh yen wis jodoh ribet bae ana lampu apa sih ya? Awan-awan lampu nyokoti bae.